салом бинандагони гиромӣ, манзури шумост барномаи идонаи ангубин аз телевизиони Баҳористон. Воқеан ҳам имрӯз як ҷашнест, ки барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ хеле муҳим аст. имрӯз ҷашнест, ки ҳар яки мо дар ин ҷо баҳри он ҷамъ омадаем. имрӯз ҷашни мардони далеру шуҷои ватан аст. ҷашни ҳимоятгарони ин марзубум, ин замину ин хок аст ва мо низ аҳли эҷоди барномаи ангубин тасмим гирифтем, то шумо тамошобинони азизро бо як барномаи ҷолибу хотирмоне таъбатонро болида гардонем ва ҳамзамон бо рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як тоҷику тоҷикистониро ва хусусан мардони далеру шуҷои ватанро табрик бигӯем. хуб, иштирокчиён аллакай омодаанд ва бачаҳои азиз салом. Салом. хуб, ҳаматон ба барнома хуш омадед ва аллакай ман ва тамошобинон медонем, ки шумо омода ҳастед. ҳамин тавр не? Бале. воқеан ҳам бинандагони гиромӣ, нест нафаре ки дар васфи ватан, Тоҷикистон, марзу бум, дӯстӣ ва рафоқат шеър надонад. аз ин рӯ мо омода ҳастем ва тасмим гирифтем, то таби шуморо низ бо шеърҳову суханҳоямон болида гардонем. аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед. мо бошем, шурӯъ мекунем. чун аллакай мо ба тамошобинон ваъда додем, ки барномаамон ҷолиб хоҳад буд, аз ин рӯ биёед сари мавзӯъ бармегардем. яъне ҳамаи мо ба як хотир ҷамъ омадем ба рӯзи албатта артиши миллӣ. ва инак биёед ки дар васфи ватан як шеъри хуб мехонад ва пас он суханро оғоз мекунем. хуб, марҳамат муҷтабо. الا ای هموطن شکر زمین و این زمان فرض است که جان دادن برای مرز و بومی این مکان فرض است. وطن یکتاست ما در هم ردیفی او اگر دانی، با یزدان سجده کردن در وطن هم بیگمان فرض است. در آغوش پرانوارش همیشه دل جوان مانیم، وطن را دوست داشتن هم به پیر و هم جوان فرض است. وطن از بحر ما گنجینه میراث اجداد است، ورا چون گوهری چشم حفظ کردن هر زمان فرض است. چو رستم چون سیاوش بهترین گرد وطن باشیم، با دشمن حمله آوردن با تیر و با کمان فرض است. وطنداری دلیل بودن ایمان و وجدان است، صداقت در وطن در اصل خود تا جاویدان فرض است. بیا ای هموطن تعمیر او با خشت جان سازیم، برایش عاشقانه جان سپردن یک جهان فرض است. ташаккури зиёд, бениҳоят шеъри пурмазмун. хуб, кани бачаҳо ки мехоҳад дар васфи артиш шеър хонад? хуб, чун ин ҷо духтарон низ ҳастанд, биёед сараввал аз Сумайя оғоз мекунем. Сумайя, марҳамат. артиши миллат нигоҳдори ватан, ҳомии мазу гулухори ватан, дар ватансозии соҳибдавлатон, чеҳраи зебои девори ватан. оҳанин ҷон асту чун пӯлод сахт, артиши мо чашми бедори ватан. артиши тоҷик ҳамеша устувор, дар ниҳодаш буда асрори ватан. офарин. ана акнун навбати биби Зайнаб. биби Зайнаб, марҳамат. 23 феврал дар саросари кишвар рӯзи артиши миллӣ бо тантана ҷашн гирифта мешавад. ин рӯзи саидро ба ҳамагон табрик гуфта, ба сарбозони далер ва ҷасури ватан муборакбод мегӯем. артиши мо сарҳади кишварро посбонӣ мекунад, мардум осуда хоб мекунад. ҳар як марди Тоҷикистон бояд хизмати ватан модарро иҷро намояд. бале, дар ҳақиқат ҳам дуруст қайд кардед биби Зайнаб. воқеан ҳам ҳар як шахс, ҳар як фарзанди ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба он ки афсар аст ё ин ки дар амният фаъолият менамояд, ӯ бояд
ватанро ҳифз кунад. бале тамошобинони азиз, мардонагӣ на танҳо бо зури дасту бозу аст, балки ватанро ақлҳо ҳимоят мекунанд, ватанро ақлҳо обод месозанд. аз ин рӯ биёед ҳар яке мо кӯшиш мекунем ки ободкунанда ва созандаи ин ватан бошем ва барномаи мо идома дорад. хуб, биёед ёсин шумо даст бардошта истодаед. марҳамат. артиши милли ҳамон сол аз сол такмил ёфт. дар ҷои тайёрии қусумҳои он ҳам аз ҷиҳати техникӣ ва ҳам аз ҷиҳати тактикӣ баланд мегардад. бале, дар ҳақиқат ҳам дуруст қайд кардед, зеро на танҳо артиш, балки умуман ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари мо рӯз то рӯз тараққӣ мекунад ва савре ки Ясинҷон қайд кардан ҳам аз ҷиҳати техникӣ ва ҳама тарафа аз ҷиҳати фарҳанг, санъат, умуман ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ба пеш ҳаракат карда истодааст ва мо низ кӯшиш мекунем то ин ки ба самти пеш равона бошем ва дигаронро низ то андозае равона созем. хуб, идома диҳед. марҳамат Ясинҷон. макон ҷовдон мо ватан, ҳаёти нуфсон мо ватан, замини поки ҳамназоти мо, ҳавои об нони мо ватан. ба мо ту қиблагоҳ эй ватан, ба мо ту сарпаноҳ эй ватан. ту сарзамини поки модари анису меҳрубон тари. ба миёд ҷумла кишварони даҳ, ту бозгӯҳ ягона кишварӣ. ба мо ту қиблагоҳ эй ватан, ба мо ту сарпаноҳ эй ватан. ки амни ту ои халқи мост, канори ту баҳои халқи мост. ки парчаму ва гимни миллиат, ғуруру ифтихори халқи мост. ба мо ту қиблагоҳ эй ватан, ба мо ту сарпаноҳ эй ватан. ташаккури зиёд ҳастам ба шумо Ёсинҷон. хуб, марҳамат муҳаммадҷони Наврӯз. ҳар куҷо фахрам ки тоҷикзодаам, соҳиби ин кишвари озодаам. ман намепурсам ватан бар ман чӣ дод, пурсам аз худ бар ватан чӣ додаам. иди артиши миллӣ, иди далерию мардонагӣ, иди муҳофизони ватан муборак бод. хизмат ба ватану халқ қарзи ҳар як фарзанди вафодори миллат аст. нишонаи ҷавонмардию ҳимоятгарӣ аз ниёгон ба мо мерос буда. муқаддас будани ватани аҷдодонамонро аз хурдӣ ба мо омӯзониданд ки он дар хуни мо ҷорист. мо бояд дарк намоем ки хизмат ба ватан мактаби ҷавонмардист. мо бояд дар ин мактаби шуҷоат мардонагӣ омӯзем. имрӯз мо наврасон дар симои қувваҳои мусаллаҳ муҳофизони худро дида онро сипари бо эътимод медонем. рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муборак бод. ман ҳамаи ҳамсолон, ҳамаи хизматчиёни артиши миллиро бо рӯзи қувваҳои мусаллаҳ табрик мегӯям. бигзор артиши мо ҳамеша пуриқтидору пурқувват бошад. ташаккури зиёд. офарин муҳаммадҷон. хуб, биёед комрон шуморо гӯш мекунем. мо ҳамасола артиши миллиро 23 феврал дар сартосари Тоҷикистон ҷашн мегирем. дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 43 чунин оварда шудааст: ҳифзи ватан, ҳимояти манфиати давлат, таҳкими истиқлолият вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. сарбоз се чизи аз ҳама муқаддасро бояд ба ҷо орад. якум, ватанро аз бегонагон муҳофизат намудан. дуюм, модари азизу меҳрубонро посбонӣ намудан. сеюм, дар ҷаҳон сулҳро пойдор намудан. ватан обод мегардад, чун барояш мо ватандору бонангу ба номус бошем. офарин. хуб, агар ягон шеъри дигар қироат кардан хоҳед, марҳамат. صف به صف در قطار با شرف با وقار
در دفاعی وطن همچو کوه استوار. عسکری تاجیکان، افسری تاجیکان، جان فدا جان نثار لشکری تاجیکان. روز و شب در کمین با ثبات و متین، دلها پرشرر چشمها تیزبین. زور و پر اقتدار رستمی کارزار، او به سوگند خود صادق و استوار. عسکری تاجیکان، افسری تاجیکان، جان فدا جان نثار لشکری تاجیکان. تشکری زیاد. خوب انا کنون باز کی شعر خوندن میخواهد؟ ابوبکر مرحمت. زیشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن جان من هم جان من است، وطن باغ هم بوستان من است. برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چه گوید ادا میکنیم. آفرین. خوب یگان گفتنی دیگر هم دارد؟ من به زبان روسی شعر خونده میدونم. مرحمت، ما گوش میکنیم. На листе календаря 23 февраля праздник дедушек и пап и мальчишек всех подряд. آفرین. خوب انا اکنون باید نوبت رو به فرخ میدیم. وطن مادر این دو مفهوم برای شخصانی با ننگ و ناموس عزیز و مقدس است. وقتی که کودک چشم به دنیای هستی میکشاید، در مشامش بوی شیری مادر و در روی خاکی زادگاهش به وایه میرسد. بگذار آسمان کشور صاف و بیغبار و خوشبختی در هر یک خانه تاجیک و تاجیکستانی پایدار بماند. عید قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مبارک باد. تشکری زیاد. خوب اگر یکان گفتن داشته باشید مرحمت. ما عسکری ملت، ما افسری ملت، در خدمت خلقیم با مهر و صداقت. ما لشکری صلحیم، در سنگری صلحیم. ما نسل جوانیم، پرزور و توانیم. بر سیله دشمن چون سیل دمانیم. ما لشکری صلحیم، در سنگری صلحیم. تاجیک بچگانیم، گردان زمانیم. بر سیله دشمن ما شیر ژیانیم. ما لشکری صلحیم، در سنگری صلحیم. در کشوری صلحیم، فتح آوری صلحیم. تاریخ گواه است، ما چاکری صلحیم. ما لشکری صلحیم، در سنگری صلحیم. آفرین. خب میبینیم که امیر حمزه مدت دراز است که میخواهد چیزی گوید. کنی مرحمت بلندگویک رو با میدیم. وطن ای مادری از طاقت تقدیر خسته. وطن ای شهچناری از شمال جهان بشکسته. زی بعد 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسد. فریاد خواهم کرد. وطن با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروحی نبرد تو، با جای عاشقانی غورمرگ و شیر مردی تو. بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد. تو را آباد خواهم کرد. آفرین، خیلی شعری خوب. یگان گفتنی دیگر هم دارد؟ سر به سر، تن به تن، ما توانی وطن دست خود را دهیم. من به تو، تو به من، ما به پینداری نیک، حرف و گفتاری نیک. در وطن پروریم کار و رفتاری نیک. با همه عالم
با همه آدمیم، دشمنی دشمنیم، همدمی همدمیم. تاجیکستان بیزی، جان و جانان بیزی، ما با پاسی تویم، شاد و خندان بیزی. آفرین. خب اینجا با فکرم که نوبت به مجتبی رسید، زیرا بلندگوی گلکه در دست اوست و بینندگان گرامی این طبیعی زیرا اشتراکچیون برنامه انگوبین علاقه سال هاست که در تلویزیون برآمد میکنند و در هر یک برنامه که نباشد آنها خیلی فعال هستند و از جمله مجتبی طالبزاده که او را همگان علاقه میشناسند که اشتراکچی فعال آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است بود. این زمان میخواهد بهر ما یک شعر پرمضمون را قرائت نماید. به فکرم میاد که اگر سخن هم باشد خیلی خوب است. همین خیلی؟ بله. مرحمت. سلام به تمام تماشابینانی که این لحظه ما را تماشا دارند. چنانه که ما همگان میدانیم همه ساله در سراسر وطن عزیزمان 23 فوریه را همچون روزی ارتش ملی جشن میگیرند. از این فرصت مناسب استفاده برده میخواهم از نام خودم، از نام تمام کلکتیو آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 94 ناحیه سینای شهر دوشنبه که من در آنجا تحصیل می نمایم و خصوصا از نام راهبر این مؤسسه یعنی اولوغ نسیم تمامی اسکران و افسران را با این روزی دلیری و شجاعت تبریک نمایم. تشکر. مرحمت. بله یک شعر دیگر. باشد صدای خوشترین بر گوش دل ساز وطن، صبحانه خود می کنم اشکی سحر نازی وطن، گاهی به سودا می برد گنجی وطن را زمره، با نرخ جانم می خرم هر سنگ پردازی وطن. گوش فلک آزرده شد از شاعرانی یاوگو، شعر وفا خواند همه مؤمن دروازی وطن. آنی زی درد ملتش با صد نوا بگریسته است، آدینه هاشم بود خوش ساز و ممتاز وطن. در روز سختش یک قدم از آن نرفتم من برون، بوی محبت می رسد چون از در باز وطن. پیک مبرا آورم با شعر خود بر هر دلی، خزری سخن بین ما نظر هستم سخن ساز وطن. خیلی خوب. باز یک بار دیگر روز مردانگی و جسارت مبارک قهرمانان زنده وطن. تشکری زیاد هستم با شما. خوب اشتراکچیان، من باید به هر یک شما گویم که امروزه برنامه به مثل دیگر برنامه ها نیست، زیرا در دیگر برنامه ها عموما برنامه با چند قسمت جدا نمیشد. از این رو اگر همه در وصف ارتش سخنشان را گفته باشند پس قسمت یکمی برنامه را جمع بست کنیم، یا اینکه باز هست یگان شعر سخن دیگر در وصف ارتش. سمیه مرحمت. Родная армия сильна, в боях непобедима, на страже Родины она стоит несокрушима. بله، تشکر زیاد. بینندگان گرامی، چطوری که گفتم برنامه امروزه با یک چند قسمت ها جدا شده است و چون این زمان ما تنها در وصف ارتش و قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان سخن کردیم، حرف زدیم و همزمان شعرهای اشتراکچیان را گوش کردیم و این بعد من میخوام تا با اشتراکچیان در این باره یک بازی گذرانیم. انیخترش این بازی هم مخصوص برای اشتراکچیان برنامه انگوبین است که در آن باز قابلیت ذهنی اشتراکچیان سنجیده می شود. این بازی نام دارد کلمه یوبک و اشتراکچیان باید توسط حرف های گوناگون کلمه های مخصوص و عموما کلمه های معین رو جمع آورند، البته در علیحدگی نه و بلکه در گروه در یک جا، یعنی به دو گروه تقسیم شده، یعنی اشتراکچیان باید به دو گروه تقسیم شده حرف ها رو جمع آورند و از اون حرف ها یک چند کلمه سازند. خب بچه ها بازی کردن میخواید؟ بله. این بازی چطوره که گفتم فوتبال نیست،
чашмбандӣ ҳам нест, волейбол ҳам нест ва аз ин рӯ биёед бинандагони азиз якҷоя бозӣ мекунем ва шумо низ ба иштирокчиён тавассути дастгириҳои худ пушти экранҳо кӯмак расонед. хуб бинандагони гиромӣ, инак бозии мо низ оғоз гардид ва табиист ки иштирокчиёни барномаи Ангубин бештар вақти худро сарфи хондану навиштан ва аҷод кардани шеърҳо мекунанд ва аз ин рӯ мо низ тасмим гирифтем як бозии каме фикронӣ гузаронем. Аниқтараш тавре ки гуфтем, ин бозии калима ёбак аст ва дар дасти ман якчанд калимаҳое ҳастанд ки онро аллакай иштирокчиён ҳоло намедонанд ва пас аз гирифтан мебинанд ва онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо шуда باید کلمه رو یابند. خوب بچه های عزیز بازی کردن میخواهید؟ بله. کی بازی کردن نمیخواهد؟ یک چند نفر سراسیمه شدن. خوب بیت این طور میکنیم. مجتبی مرحمت به نزد من آید. مجتبی بیبی زینب مرحمت شما. آفرین. کمی انتظار میشویم. کامران مرحمت به نزد من آید و محمد جان. دیگران باز دفعه دیگر بازی میکنند. خوب مرحمت به این طرف گذارید. هر دو شما در یک دسته میشوید. مجتبی و بیبی زینب شما یک دسته یک گروه میشوید و من این زمان به شما یک کلمه رو نگاه نکرده میدهم و شما میبینید که این چی کلمه است و باید در یک فرصت معین جمع آورید. میشود؟ بله. خوب آماده اید بچه ها؟ بله. مرحمت این از شما. خوب این چی کلمه است؟ سرباز. این سرباز است مگر؟ شما خونده نمیتوانید دیدید؟ خوب کنی بیاید بر شما میدیم اینش کدام کلمه باشد. مرحمت. ارتش. ارتش. بچه ها شرط بازی به شما فهماست؟ بله. فهما نیست؟ بله. فهماست. فهماست. مجتبی دویم سراسیمه میشوند. خوب بینندگان گرامی، شرط بازی از آن عبارت است که اشتراکچیان باید هرچی زودتر و البته به خطا کلمه های نامبر شده یعنی سرباز و ارتش رو از میان حرف های گوناگون یعنی جمع آورند و کلمه رو درست و به خطا در یک جا گذارند. اشتراکچیانی که یعنی دسته‌ای که از همه زودتر شرط های بازی رو اجرا می نماید غالب آزمون می شود. خوب بید بچه ها آغاز میکنیم. با حساب 3 یکدیگر رو نمیزنیم، غوغا نمیبرداریم، حرفا رو نمیریزونیم و درست و به خطا بازی رو چیکار میکنیم؟ اجرا میکنیم. خوب بیایید 1 2 سر نکردیم. 1 2 تیار شدیم. 1 2 3 گفتم آخر. یک مرتبه 1 2 سر کردیم. اولین شده بینندگان عزیز مجتبی و بیبی زینب این شرط را اجرا کردند. با شما یک فرصت دیگر میدیم زیرا مجتبی با همراه بیبی زینب کمی سرشمه شدن و حرفا را باشد برعکس از آخر به طرف اول گذاشتن. خوب این یک شانس دیگر است برای محمد جان و کامران. 1 2 رفتیم. آفرین بچه ها، هرچند دو امکانیت هم شد ولی بیبی زینب و مجتبی کمی بودی قطر بودند. انیقترش من فکر کردم که شما حتما غالب میبرید زیرا پیش از آغاز بازی خیلی مصلحت کردید بین یک دیگر، ولی این البته یگان چیز رو عوض نمیکند زیرا این تنها سنجشی فکرانی شما است و بینندگان عزیز ما
бозиро бо дигар иштирокчиён идома медиҳем. Мешавад? хуб, аслан ба шумо иштирокчиён, биёед бачаҳо як қарсаки баланд мезанем. офарин. хуб, марҳамат ба ҷойҳои худ гузаред. хуб, бинандагони гиромӣ, инак боз 4 нафари иштирокчиёни дигарро даъват мекунем ва инҳо ҳам бошанд: Сумайя, Абубакр, Амир Ҳамза, марҳамат шумо, ва Ясинҷон. ана акнун меравем. Бачаҳо, шарти бозӣ ба шумо фаҳмостам? вале фикр накунед ки шумо низ калимаҳои артиш ва сарбозро меёбед. хуб, бачаҳо, ман ин калимаҳоро мегирам ва ба шумо калимаҳои нав медиҳам. боз аз сайри нав омехта мекунему барномаро, аниқтараш озмунамонро оғоз мекунем. мешавад? хуб, ин калимаҳо аллакай ба мо лозим нестанд. ман онҳоро мегирам ва ҳарфҳоро омехта мекунем. хуб, кани Амир Ҳамза ва Абубакр, ана ин калимаи шумост. кани мехонем? ба тамошобинон ҳам як маротиба нишон диҳед. ин чӣ калима буд? ҷасорат. ҷасорат, бале. хуб, анакнун ба шумо. ана, марҳамат, кани хонед? сарҳад, бале. хуб, биёед марҳамат шумо низ калимаи худро гузоред ва калимаҳои даркориро ба мисли ана ҳамин варақҳо ва ба мисли ана ҳаминҷо чӣ хеле ки навишта шудааст, дар ана инҷо ҷамъ оред. майлаш бачаҳо? тамошобинони азиз, шумо низ бо мо буданро фаромӯш насозед ва мо бошем оғоз мекунем. хуб, 1, 2, 5. 5 гуфтам, 3 неку? ҳа, нахандед. хуб, биёед. 1, ин дафъа ман ҷиддия. 1, 2, сар накардем. биёед, як бор дигар. 1, 2, рафтем. зудтар бошед, зудтар бошед. ҳарфҳои даркориро гиред. хуб, мебинем ки кадом даста зудтар мешавад. бачаҳо, ҳама ҳарфҳо ҳастанд дар ин ҷо. хуб, кӯмак мекунем ба якдигар. албатта бинандагони гиромӣ, ин иштирокчиён каме хурдтар ҳастанд ва барои онҳо фурсати зиёдтар лозим мешавад, вале ба ҳар ҳол муҳим бехато иҷро кардани шарт аст. хуб, Амир Ҳамза ва Абубакр аллакай ба итмом расониданд. Ёсин бошад ҳоло ҳам мекӯбад, ҳа? то ман гапамро тамом кардам ки Ёсин ҳам аллакай ҳарфҳоро ҷобаҷо гузошт, вале Ёсин ҳам ба мисли Муҷтабо каме саросема шуд ва ҳарфҳоро баръакс гузоштанд, яъне аз охир ба аввал гузоштанд. ва биёед, ман ба шумо акнун кӯмак мерасонам, ҳа? биёед, ин тавр амашро дуруст мекунем бачаҳо. ана ҳамин хел. бале. офарин. бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки мебинед, иштирокчиёни мо ҳарчанд 5 ва 6 сола ҳастанд ва ин иштирокчиён синни то мактабӣ ҳастанд, вале ба ҳар ҳол онҳо аз удаи шарт ба хубӣ баромаданд ва калимаҳоро дуруст ва бехато ҷобаҷо гузоштанд. албатта дар байн каме фурсат буд, вале Сумайяву Ёсинҷон, аниқтараш Ёсинҷон тавонистанд як ҳарфи дигарро низ дар ҷояш гузоранд.
بچه ها بازی با شما پسند آمد؟ آفرین و اینک بیایید قسمت دومین برنامه رو شروع میکنیم. در این قسمت ما درباره وطن، دوستی و برادری بیشتر سخن میکنیم. خب کی در وصف دوستی شعر میدوند؟ من درباره وطن شعر میخونم. اتر رندی وطن داری، تو خونت در بدن داری، توان و روح و تن داری، بیا با هم وطن سازیم، بیا با هم وطن سازیم، بیا با هم وطن سازیم. آفرین، یک خرسکی بلند میزنیم برای مهربان. من یک شعر دیگر میخوندم. یک شعر دیگر هم میخوندید؟ مرحمت. ما زینت دانای با خانش الله، انت طلب دانش فردوسی سینای، ما نسل جمن زبه طلوع وطن زبه، ساتاش تولی زبه، ساتاش تولی زبه، ما سوتا استیدا دل دوتا استیدا، شادانه دادمونه در سوتا استیدا. آفرین، یک قرصک برای مهربان میزنیم. بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشه، با جان آماده ای هر یک ندایی این وطن باشه، کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادر هاست، همه فرزندهایی با وفای این وطن باشه، چونان باید وطن خواهی چونان باید وطن داری، وطن از ما رضا، ما هم رضای این وطن باشه، اگر دارای و ناداریم لیکن ما وطن داریم، فدای این وطن شاه و گدای این وطن باشه، به هم پیوسته قطره قطره دریای دمان گردیم، پر از طغیان به مثل رودهای این وطن باشیم، بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. آفرین. خب سمیه، شما مگان چیز گفتن میخواید؟ کفایه است. خب ابوبکر شعر میدونی ابوبکر؟ خب مرحمت ابوبکر. Ходимали еще годами, я солдатом стал мечта, буду праздновать и я 23 февраля. خیلی خوب، ما در وصف دوستی گفتیم، ولی ابوبکر یک شعر روسی رو که فراموش کرده بودن به فکرم، آن رو الکی قرائت کردید. البته آفرین. و کنی بیاید امیر حمزه شما مرحمت. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم، زین سعادت سر به گردونها برم، حافظی آزادی و بحر و برم، می سرایم سوح را در ساز سوح، تا شود دنیا پر از آواز سوح، بحری عالم سوح در کار است سوح، نسلی آدم را نگهدار است او، چون شفای جان بیمار است او، مادران را بخت بیدار است او، می سرایم سوح را در ساز سوح، تا شود دنیا پر از آواز سوح، سوح چون خورشید تابان هر سحر، می شود اشک از کشور من جلوگر، جمله عالم را دهد او زیب و فر، نور پاشد بر سر نو اهلی بشر، می سرایم سوح را در ساز سوح، تا شود دنیا پر از آواز سوح. بهترین است. خب اینک بیبی زینب مرحمت. ایا تاجیکستان آزادی من، امیدی دل و خاطری شادی من، چو فرزند تو حاضرم بر دفاع،
به حفظی تو جان را نمایم فدا. وطن باعثی افتخارم تویی، وطن مبدأ اعتبارم تویی، وطن تار و پودی وجودم تویی، وطن قبلگاهی سجودم تویی. منم وارثی رستمی داستان، چو واسه رزماوری پهلوان، چو سربازی تیمورملکی زمان، نیابد ز من دشمنی تو امان. زی ختلان و رشت و بدخشانی تو، خوجند ایست روشن زرافشانی تو، حصاری چو باغی گلفشانی تو، شده متحد راد مردانی تو. به صافی آبی زلالت قسم، به پاکی خاک و جلالت قسم. زی کوهسار و وادی همه تاجیکیم، همه از دل و جان به تو صادقیم. آفرین، بهترین. خب مرحمت کامران. تو وطن را پاره نه، نانی وطن را پاره کن. در وطن با هم وطن، دانی وطن را پاره کن. ما به دارایی و ناداری سخاوت پیشریم، آخرین یک برده خانی وطن را پاره کن. ناسپاس از غرض زیدی وطن حرفی زند، خیز و با یک ضربی محکم آن دهان را پاره کن. مودعی در انجمن زیدی وطن حرفی زند، مودعی و منبر و آن انجمن را پاره کن. این مکانی بلبلانی خوشنوا را پاک دار، شمرو و شمپی زاغ و زغن را پاره کن. تاجیکستانم مبارک باد این جشن و سرور، دولتت بیدار باد و بر سرت با نانی نور. دوستانت آمدند از کشوری نزدیک و دور، شادمانی ها کنند اندر هوای بزم و سور. شکر میگوییم، شکر میگوییم ما را هم وطن هم مادری، در کنارت با محبت با صداقت پروری. شهرتی خود را و فرزندان خود را دائما تا ثریا تا ثریا تا ثریا میبری. بهترین شعر و قرائت کردید. خب بینندگان گرامی، چون ما در وصف دوستی و وطن برادری گپ زدیم و این لحظه باز میخوایم تا بازیمون رو کمی با اصول دیگر عمیق‌ترش شرط بازی رو کمی دیگر میکنیم و با دقت باشید. من شرط بازی رو میفهمونم. در این بازی با ما نه تنها حرف ها و کلمه ها بلکه همین گونه متاع ها یعنی لنته ها لازم میشوند. و بینندگان عزیز، ما عین زمان دوستی اشتراکچیان را توسط همین گونه لنته ها میسنجیم. انیقترش دستان اشتراکچیان را با یک دیگر میبندیم و آنها باید با همین آخری صحنه رفته حرفی لازمه را گرفته به اینجا آرند و زودتر کلمه درست و بی خطا را جمع کنند. و برای این شرط ما فروخ مرحمت. فروخ باز همه بازی کردن میخواهند. مهربان مرحمت. باز همه میخواهند ها. خب مجتبی یاسین جان و یاسین جان به نزد مجتبی. خب بینندگان گرامی، انا اینها اشتراکچیان نوبتی بازی ما و در یک دسته فروخ و خواهرکش و در دسته دیگر باشد مجتبی و یاسین جان. چطوری که گفتم باید اینجا فروخ میگویند که
муҷтабо дутаракаш. ва албатта мо бояд ҳар яки мо бояд дӯсту бародар бошем ва чавре гуфтам бо воситаи ҳамин гуна лентаҳо мо бояд дастони иштирокчиёнро ба якдигар мебандем ва иштирокчиён бояд рафта ба охири саҳна аз он ҷо ҳарфҳоро гирифта ба болои миз гузоранд. хуб бинандагони азиз инак дастони иштирокчиёнро мебандем. анамин хел як шарти асосии бозӣ дар он аст ки муҷтабо махсус шумо боз бандро накушоед. биқапе дасту мемнун. хуб не чашмонро мо намебандем, мо танҳо дастҳоро мебандем. хуб ва ин лентаҳо фикр мекунам ба мо аллакай лозим намешаванд. хуб иштирокчиён омодаед? бале. хуб ана ин калимаи шумо хонед калимаро. бародарӣ. бародарӣ фаҳмидед аллакай кадом ҳарфҳо ба шумо лозим мешавад? хуб ана инаш бошад аз они шумо. рафоқат. иштирокчиён бояд калимаҳои бародарӣ ва рафоқатро ёбанд ва биёед бо ҳисоби 3 оғоз мекунем ва чун ҳар вақта дастае ки аз ҳама зудтар ва бехато ин шартро иҷро мекунад ғолиб мешавад. бачаҳо омодаед? бале бале. 1 2 сар кардем. бо шумо метавонед ҳарфҳои ёфтаатонро омада гузореду боз аз сари нав равед. бачаҳо метавонед ҳарфҳои ёфтаатонро омада гузореду аввалин шуда ёсинҷон ва муҷтабо ғолиб баромаданд ва шартро ба фикрам ки кани мебинем бехато иҷро кардан ё не. рафоқат баро шумо аниқтараш ҳарфҳоро овардеду ҷобаҷо карданро натавонистед ҳа? яъне каме дертар шудед. албатта ин муҳим ғолибият нест, муҳим санҷидани худ аст. ҳамин хел не? ва ин бозӣ ягон чизро иваз намекунанд. муҷтабо ва ёсинҷон чун ҳар вақта бесабр ҳастанд ва онҳо каме бозӣ карда истоданд. аҳсан ба ҳар ду даста. бачаҳо кани як қарсаки баланд мезанед. не дастотонро намекушед, он хел меравед. бед мекушем. аҳсан ба шумо. бе дасти шуморо ҳам мекушем. ташаккури зиёд. хуб бинандагони гиромӣ, маълум шуд ки иштирокчиёни барномаи мо на танҳо дар шеъру сухан дӯст ҳастанд, балки ҳангоми бозӣ кардан низ худро хуб нишон медиҳанд ва албатта хеле фаъол ҳастанд. ва чӣ тавре ки дидед дар ҳар ду бозӣ ҳам бошад иштирокчиёни мо хуб бозӣ карданду ҳарфҳоро хуб ҷобаҷо гузоштанд. ва инак пас аз чанд лаҳза мо боз бо ҳам вомехӯрем. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи идонаи ангубин ки пешкаши шумо гардонидем ва умедворем ки барномаи имрӯзаи мо баҳратон писанд омад. хотиррасон мешавем ки ин барномаи идона бахшида ба таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон буд ва иштирокчиёни мо низ тавонистанд дар як муддати кӯтоҳ шеърҳову суханҳои худро пешкаши шумо гардонанд. ва ин лаҳза мехоҳем то чорабинии имрӯза ва барномаи имрӯзаамонро бо як шеъри зебо дар васфи ватан ҳусни анҷом бахшем. وطن ما را چو مادر دوست می‌دارد، به جان و دل برابر دوست
باشیم، انیس و با وفایی این وطن باشیم، همیشه جان فدایی این وطن باشیم، اگر در هر کجایی این وطن باشیم، وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. بلندی ای سری ما از وطنداری است، عقابی شهپری ما از وطنداری است، نموی کشوری ما از وطنداری است، صدای رهبری ما از وطنداری است. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. اگر با تاجیکستان فخر بنماییم، به هر یک گوشه ای آن فخر بنماییم، به ختلان و بدخشان فخر بنماییم، به این ملک گلستان فخر بنماییم. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. وطن از ما رضا باشد همین کافی است، سمایش با صفا باشد همین کافی است، مرامش جمع ما باشد همین کافی است، وجودش بی بلا باشد همین کافی است، ستونش با بقا باشد همین کافی است. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. نمیخواهم که بیرون از وطن میرم، ز دردی دوریش در خویشتن میرم، حقیر و زار به عطری وطن میرم، وطن عطری کفن باشد که من میرم، وطن نامی خوشد اندر دهن میرم. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. وطن این مادر جان است و جانان است، وطن در رشته جان خون شریان است، وطن بر جان من داروی درمان است، وطن داری اگر از لوح ایمان است، مرا ناموس ایمان تاجیکستان است. وطن ما را چو مادر دوست می دارد، با جان و دل برابر دوست می دارد. خب بینندگان عزیز، در همین جا با همین شعر زیبا در وصف وطن با برنامه امروزمون حسنی انجام میبخشیم. تا برنامه های نوبتی خود و نزدیکانتان را احتیاط نماید. تمنای آن را داریم که تاجیکستان ما همیشه سرسبز و خرم و مردم آن آسوده و آزاد باشند. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.